Салом тамошобинони гиромӣ, хуш омадем ба канали Арзанда. Имрӯза видеои мо дар бораи як устои мебел, дар бораи ана ҳамин шкаф мебошад, дар бораи анектараш гӯем, дар бораи ҳамин комоди набинед шкафош маҳкам намешад гӯем. Рости гап, ман ҳеҷ вақт фикр намекардам ки умуман гӯем ҳеҷ вақт намехостам ки нишаста ҳамихел дар бораи ягон одам, дар бораи ягон гӯем умуман гӯем дар бораи ягон одам, дар бораи ягон кас ҳамихел видео кунам. ҳеҷ вақт хел намехостам, лекин ин одам маҷбур кард, рафтори ин одам маҷбур кард ки то ки ман ҳамихел нишастам дар бораи ҳамон одам, дар бораи ман ҳамин мебеле ки сохта овардан нақл кунам ба шумо тамошобинони гиромӣ. Мақсади ин видео ин аст ки тамошобинони гиромӣ, то ки шумо низ эҳтиёт бошед, то ки ба ҳамин усто сару кор накунем гӯем. Биёин хубтараш аввал сар кунем ва баъд ҳатман дар охир ман нишон медиҳам ки ин мебел дар чӣ аҳвол ҳастад. Рости гап, боварӣ дорам ки бисёре аллакай дидагӣ ҳастанд, медонанд ки мо мебелҳои вай хонаям аз сабабе ки качестваш бад шуда буд фурӯхтем, харидор пайдо шуд ва ҳамаша гӯем ҳамихел фурӯхтем. Ва баъд ҳамихел шавҳарам гуфтанд ки аз сабабе ки либосҳои кӯдако беҳад бисёр ҳастанд, баъд шавҳарам гуфтанд ки хай майлаш якта ҳамон хонаи кӯдакода якта комоди майдача созем, то ки ҳамин либосҳои кӯдако ҷобаҷо шавад, бо ҳамихел оянда вақте ки шкаф сохтем, то ки ҳамихел поёни телевизор да гӯем нағз кард истад. Баъд рости гап ман майлаш гуфтам ва мин сомонтиҷи диромада дидам ки усто хела ва хела бисёр ва якташа интихоб кардаму телефон кардам, гуфтам ки ҳамихел манда якта комод дар кораи майдача ва нарху навоша гуфтам, ба ман маъқул шуд ва баъд гуфтам ки умуман гӯем ҳамада як хел ҳамин нарх гӯем, нархномашон як хел, якчанд устоҳое низ боз пурсидам ва нархи ваё низ ҳамхел буданд. Ва баъд вақте ки телефон кардам, гуфтам усто ҳамон рӯза худаш омадак, чен кард, фаҳмонд, ман низ сураташа нишон додам, гуфтам ки масалан манам хеле комод мехоҳам ва мехоҳам ки ящикош 3 не балки 4 бошад, баландиш ҳамин қадар бошаду дарозиш ҳамин қадар бошад гуфта фаҳмондам. Ва бовар кунед тамошобинони гиромӣ, ман миллион бор гуфтам ки барои ман асос ранг не, асос фасонаш не, асос он ки качестваш нағз бошад, барои он ки ин шкаф барои хонаи кӯдако ҳаст, барои кӯдак ҳастам, шкафоям мекушонд, мепӯшанд, болош мебуранд, умуман гӯем бисёр мерасанд ҳамон шкафа. Барои ҳамин хотир ман мехостам ки ҳамон мебел качественный бошад. 1000 бор гуфтамша ки ман мехоҳам ки ҳамин комод качественный нағз бошад, 4 ящик дошта бошад, рангаш масалан сафед бошад, яъне рӯшан бошад, гӯем хел тёмный нею, хел рӯшан бошад мехостам. Ва ҳатто ошхона бурдам, нишон додам, шкафҳои ошхонаи кушодам, гуфтам ки бинен ин чӣ хел масалан вақте ки мекушоӣ гашта мепӯша оста рафта худаш маҳкам мешавад. Ман низ мехостам ки то ки ҳамин комод ҳамихел бошад, ящикош ҳамихел маҳкам шавад, то ки масалан кӯдако тақ пақ накунанд. Гуфта барои ҳамин хотир 1000 бор гуфтам, фаҳмондамшонам. Майлаш гуфтанд мо 2 рӯзда сохта мебиёем, буча ҳамаш нағз мешад, ҳамаш хуб мешад, мо месозем мебиёем. Майлаш гуфтану ва баъд рафтанд. Гуфтанд ки 2 рӯзда месозем. 1 ҳафта гузашт. Телефон кардам, ман гуфтам шумо гуфтед 2 рӯзда, ман месозам, 1 ҳафта шуд, то ҳол мебела наовардем, шумо пулаша надоден, мо насохтем. Ман рости гап ҳайрон шудам. Гуфтам охир баъд ҳамон вақте ки шумо омаден нагуфтен ки апа мо мебела месозем, шумо пулаша тиен, ёки нимаша ёки ҳамаша тиен ва мо месозему мебиёрем, метиемтонам. Ман фикр кардам ки масалан шумо месозен, мебиёрен, мемонен ша, баъд пулаша мегирен. Ман агар ки пул намедоштам, пули ҳамин комода намедоштам, ман ҳеҷ вақт усто файрод намекардам. Ман пулаша дорам бехавотир, масалан ҳамон мебела сохта биёред, ман пулаша метиям. Не, вай бояд ки предоплата кунен, бояд ки пулаша тиен, баъд мо месозем.
گفتم مایلش نباشد. خیلی گفته تلفن کشتم، راستی گفت عصبانی شدم برای اون که یک هفته من انتظار شدم نساختن. بعد خواستم یگان استوی دیگه یافتن و یگان استوی دیگه گفتم زنگ زده با گفتن که مثلا خیلی بیاد سازد گفتم. لیکن با بعد چند ببینم که مثلا یک ساعت نیم ساعت پس گشته تلفن کردم که ها اپا ما همین چکالس کرافت استیم و رویم پلاشه میتیدیم ما دو روز به ساخته میبینیم شما با روزی شنبه یک شنبه میشد ساخته میبینیم. مایلش گفتم خیلی هیچ گم نگفتم علاقه چین کردگی همش فهموندگی هستم ساخته بیارد اساس گفتم شد. خیلی آمدن پلاشه گفتن که همش تین خیلی همش دادم رفتن باوری کردم که مثلا ساخته میبینم. راستی گپ علاقه پگاه شد و روزی جمعه بود. خوشتمانم همه خیلی شدن از دنیا گذشتن و راستی گپ بهت زیق بودم و همه خیلی احوال بود گویم عموما و روزی یک شنبه شد که بگاه روز بود که تلفن کردن گفتن که ما مبل آوردیم و دهنی داری خونتون داریم شما کجا دارین بیاین. مثلا که من روزی خونه ده نیستم من رفته نمیتونم هم خیلی حالت شدگی است من نمیتونم رفته نه بچه جانو ما دهنی داری خونتون بایو هم خیلی ساخته آوردگی هم که در آورده میمونیم و تمام و خیلی وایو خیلی گفتم خیلی مالش دهنی داری خونه ده باشین ای خودی خود جان اومده باشین مالش من میرم حاضر گفتم. بعد همونجا مرشد کده شتا آمدم بینم که یک ماشین ده آوردگی هم خیلی تیار ساختگی آوردگی و دیدم که 3 تا یشک داره 4 تا نه 3 تا یشک داره. من گفتم بودم شما زبانی تاجیکی کسی فهمونده باشه 1000 بار گفتم بودم شما که 4 تا یشک باشه. بعد خیلی شدم درآوردن شد. بعد منم خیلی گفتم شما که آخر من شما گفتم 4 تا یشک نه شما 4 تا یشک نگفتین شما 3 تا گفتین همون صورتتون هست صورتتون من هست 3 تا. با من آخر من همین صورت نشان دادم گفتم که فقط 4 تا یشک باشد. نه من گپتون هم هست شما 4 تا یگان بار شما نگفتین 4 تا شما 3 تا بود 3 تا نشان دادیم ما 3 تا ساخته آمدیم. راستی که به حد من زیق بودم عصبانی بودم باستم ها خیلی مایلشم 3 تا شد. وقتی که یشکاش کشودن بینم و چه احوال. بعد من گفتم شما آخر من شما گفته بودم که главный качество باشد من شما در انی کухня نشان دادم که доводчик دار باشد انیقترش یشکا میپوشی خودش آستا رفته محکم میشه انا خیلی میخواستم من چی با اینو خیر و حتی من همون استاد فهمونده بودم که من همون ای مغازه 7 گنج مبل خریدم یشکاش همین خیلی доводчикای بزب داشتن شکستن من بالکن برآوردم مونده بودم شدم همون شکافه یشکاش доводчикای بزب داشته بزب شده بود من گویم حتی هوایی فهمونده بودم که من در خیلی یشکای خیلی کرده نبیام خیلی доводчикا نچسبونی انی آشخانه بردن نشانشون دادم که انا خیلی باید باشد. بعد گفتن که خیلی ما مغازین میریم و ای مغازین میخریم میبریم همین جوشته علیش کاره میتیم تا مالش خیلی علیش کاره تین شد. راستی گفت یک نیم ساعت زیاد ششتم هیچ نکی بیان یا که تلفن کنن. بعد اخیر نشد خودم تلفن کردم گفتم که ها استاد کجا شدین ما مغازین رفتیم مغازین در نبوده وای یک هفته پس بعد می اومده. و من گفتم آخر تلفن کرده نمیشد که مثلا اپا ما مغازین رفتیم نبوده همون چیز من جا 1 ساعت شما اجداد کرده شدیم شما رفتیم و هم مایلش 1 هفته پس باشد 1 هفته پس بیاین علیش کنین مایلش. راستی که 1 هفته در روز من میبل چخل آوردن موندن همه خیلی ایستاده بود من نرسیدم شد من گفتم یک بار اومدم یشکاش ناز کنن بعد خوب ناز همشم جا با جا میکنم لباسویم. 1 هفته شد هیچ که زنگ نمیزند با خودم زنگ زدم گفتم اپایو و خیلی چیزا حالی نیستن و حالی ناآمدن و حالی 1-2 هفته پس ممکن که بیایم. 1 هفته گذشت تلفن کردم نمی بردارد 1 بار نه 10 بار تلفن کردم نمی بردارد با 1 هفته دیگه گذشت با تلفن کردم با نمی بردارد اما قد تلفن کردم اخیر بفکرم بیزار شده که بعد تلفن برداشت. بعد من گفتم که همه خیلی
мана 3 ҳафта шуд, 1 моҳ шуд, шумо гуфтен омада алиш мекунам ва ҳатто ман гуфтам ки ман маърака дорам, пешаи маърака илтимос омада соз кунед ҳамина. Не, маърака гузашт, бо 1 ҳафтаи дига гузашт, ҳеҷ не ки биёд. Вай хай телефон кардам шуд, телефона бардошт, ман гуфтам шуд ки ҳам хел кай омада ина соз мекунед, ихели чизо несту, ҳоли вай дер мебиёд, ту ҳоли ихелу вай хелу ину ваю, короче гапи бисёр. Намешад ки ман ҳавай пулаша тияму, шумо худатон рафта харида часпонед. Худатон рафта харида часпонед. Ва гуфтам ман барои чӣ усто фарёд кардам, барои чӣ ман устоя гуфтам ки сохта биёрам. баъд манам рости гап қаҳрам кард, асабонӣ шудам. Ман гуфтам ки намешад ки омада ҳамин мебелатона гирифта равену пулама тиен. Майляш ихел бошад, майляш ман вай намаши мегӯям пулатона бурда метияму мебела мегирам. Лекин ман шумо ба 1000 сомон наметиям. Ҳамин шкафа 1000 сомонда ман сохтам. Ман 1000 сомон шумода наметияму, ман 800 сомон шумода метиям. Ман гуфтам чӣ? Шумо гуфтам 1 моҳ зиёд шуд ки гуфтам гаштиен мана фреб карда, бо мебела омада мегирену бо 200 сомони дига ман зарар мебинам. Гуфтам шумо худатон ҳамин мебела вақте ки сохтак, вақте ки размер гирифт, гуфт ки 40 сантиметр мешад. гуфтам хай 40 сантиметр не 50 сантиметраш кунем, набошад 1000 сомон мешад. гуфт гуфтам майлаш хай 1000 сомонам шавад, асос качество бошад. бовар кунед, ман миллион бор ҳамон рӯз гуфтам ки манда асос качествоаш нағз бошад. лекин вай ҳам хел качество мимо ушей гузашта рафт ба фикрам вайда. ва ҳама хел худаш ҳам хел барои 10 сантиметр 100 сомон гирифтаку, бо мана мегӯд ки масалан ман шумода 1000 сомон наметияму 800 сомон метиям. ман гуфтам не, 1000 сомонама метиен, мебиёен мебелтона гирифта меред. баъд ҳама хел майляш бучаю, ман рафта мебела мегираму пулатона метиям. ман пулам шавад агар рафта мебела мегираму амон пулатона метиям. ман гуфтам майлаш хай. моҳи октябр буд. моҳи октябр тамом шуд. телефон кардам. телефон мекунам, намебарда. бовар кунед, дар як рӯз 10 бор 20 бор телефонаш мекунам, телефона намебардора. 2 рӯз 3 рӯз ҳатто телефон мекардам, аз саҳар то бегоҳа телефона намебардошт. баъд ахир як рӯз телефона бардошт. гуфтам ки кай мебиёен мебелтона мегирем, шумо 1 моҳ зиёд шуд ки вақти мана гирифтед, биёен пулама тиен мебелтона гирен ё ки созиш кунен ақаллан, то ки ман нормальни истифода барам ҳамин мебела. Вай моҳи ноябр шавад, баъд номаш чӣ мегӯянд, метиям пултона. Майляш набошад. хуб гуфтам моҳи ноябр шуд, телефон кардам, телефону боам хел намебардорад, бо ахир бардоштак. гуфтам моҳи ноябр шуд, мана кай мебиёен? Вай охири моҳи ноябру ҳозир пуламон несту, корамон несту, ихелу короче гапи бисёр. рости гап ман иқа одами ҷангараи хеле вай нестам. ман гуфтам майляш, охири моҳи ноябр бошад, майляш биёен баренша пулматиен шуд, майляш. гуфтам рости гап баъд амхел моҳи охири ноябр шудак шавҳарам омадан ва рости гап ман ҳечи нагуфтам шуна. боз ҳама хел телефон кардам, телефона набардошт, вообще телефона намебардорад. ахир асабонӣ шудам ва хостам ки равам милисада тиям шавам. милиса ягон прокуратурами ягон ҷо ман мехостам рафта тиям шавам, лекин ай беғарзи рақамҳои телефон ман ҳечи намедонистам. ва баъд гуфтам ки сообщение менависам. охирон бор агар кани сообщение мана хонад, телефон кунад, ман хуб фаҳмонам ша, майляш хай гуфтам. сообщение навистондам шуд, рости гап асабонӣ шудаму сообщение навистондам шуд, гуфтам ки биёен, ман шавҳарам омадагӣ ҳастанд, биёен гирен мебелтона ё ки нақз карда тиенша. агар набиёен, гуфтам ман мерам милисада метиям шумода, ман шумо аз ҳад асабонӣ карден, хела ман хуб гуфтам, нағз гуфтам, лекин шумо инсон набудаен гуфтам. ва баъд бинам ки телефон кард, рости гап ман надидам телефонаша. пагоҳ шуд, баъд пагоҳ ман худам телефон кардам ки хай телефона бардошт.
ҳа бучаю ихел буду ва ихел буду ман ҳам пулам шавад рафта мегираму ман ихел дига устоҳобари нею ихел нею валхел нею ин буду вай буду 1 соат гап зад. Ман гуфтам манда бисёр гап назанед. Биёед мебелтона гиред барен тамом. Рости гап ман рақамоша масалан шавҳарамда надодам ва шавҳарамда нагуфтам ки то ки бо мехал гапу ҷангу ину ваю нашавад гуфтам. Ман мехостам ба оромӣ ба хубӣ ба нағзӣ масалан ё ки нағз карда тияд ё ки омада пурра гирифта равад. Ҳа пул нест. Ман гуфтам шумо усто гуфтам. Ман боварим нест ки шумо 2 моҳи дароз аст ки ҳамхел мана фреб карда гаштиен мегӯен план нест нахоҳ 1000 сомон ёфта натонен омада масалан мебелтона гирифта равем. Бо гапи бисёр соли навода пеш соли нав ё ки баъди ман гӯям соли навода бо я моҳи дига ман ждат кардам. Ман ждат намекунам дига. Агар ки набиёен мебелтона гирифта наравен ман мерам шумои милисада метиям шавҳарамда ҳамаша мефаҳмонам гуфтам. Баъд ягон роҳи ҳалаша меёфтагистан гуфтам. Омад ҳама шумо бо бегоҳ занг мезанам гуфта хай майлаш додам телефонам киштам вообще телефон накардай. Баъд як рӯз ҳамхел ошхонада кор доштам ва кӯдаку ҳами хонада бозӣ кардаиста буданд. Якам хел тақ шуд Нилуфар дод зад севуш гирья кардак давида карда биём ки ҳамин шкаф чаппа шудагӣ. Нилуфар ҳамхел дасташ кати шкаф ҳамхел дошта истодай ҳамин шкаф яшкаш кушода шудай дасти севуша задай севуш таги ҳамин шкафда бовар кунед тамошобинони гиромӣ ҳамхел асабонӣ шудам ҳамхел сарам вайрон шудам ҳамхел зиқ шудам. ҳамин сета яшкаша Нилуфар ҳамхел баробар кушодай ва шкаф ҳамхел пурра чаппа шудай болои кӯдакода. Бовар кунед чихел ман асабонӣ будам чихел ман зиқ будам. Телефона гирифтам телефон кардам ҳамқа телефона набардоштай. ҳамин чӣ фикре буд ҳамин фикрда сообщенида наистам. Ман гуфтам ки шумо инсон набудаен. Ман ҳамқа шумода ба хубӣ ба нағзӣ фаҳмондам. ҳамқа 2 моҳ манин 3 моҳ мешад ки интизор будам ки кай мебиёнам мебелтона мегирен гуфтам. Майлаш гуфтам омада гирифтанӣ бошен мебелтона гирифта барен. Агар набарен донен ки гуфтам ман як тинда розӣ нестам. Як тине ки ҳамон пули 1000 сомоне ки додам ман як тинашда ман розӣ нестам. ҳеҷ вақт оштон нашавад ҳавай заҳри бадантон шавад. Агар ки ҳамон одам ҳамин видеои мана тамошо карда истода бошад то охири ҳаётама ман розӣ нестам вай пулда. барои он ки ман ҳамин қадар ба хубӣ ба нағзӣ фаҳмондам ва ҳамон рӯз ҳамин мебел болои кӯдакомда чаппа шуд. Барои ҳамин хотир ман чӣ қадар дуо кардам ман чӣ қадар гапҳо задам. Ман гуфтам ҳеҷ вақт ҳамин инсон барака наёбад. ҳеҷ вақт ҳамон пули ёфтагиш ҳамон пуле ки ман додам ош нашавадша барака набинад. ва ман ҳатто ҳамон сообщенида наистам ки ман ҳар дафъае ки ҳамин шкафи шумоя мебинам ман як бор дуо мекунам ки ҳеҷ вақт шумо барака наёбед. шумо ҳамқа фреб карден мана ҳамхел мебели бад оварда мондену гирехта рафтем. ҳеҷ гап не бо иншоллоҳ мо кор мекунем шавҳарам кати бо мебели хуб меёбем нағз месозем ина бурда мусор мепартоему нағзи хубаша месозем. лекин ман то охири ҳаёта розӣ нестам ҳамон 1000 сомоне ки гирифтан ҳамон одам. вай инсон нестан ҳатто вай усто. Ман аз ҳамин аввали видео рақамҳои телефонашона менависам. Ман инҷада ё ки инҷада инстаграмашона ёфтам. Ман сураташа калон карда мемонам ки то ки тамошобинони гиромӣ эҳтиёт шавен то ки ҳамин инсонда нағалтен. ман ахир ростига маҷбур шудам шавҳарамда ҳамаша фаҳмондам гуфтам ва шавҳари ман беҳад инсони хуб ҳастанд инсони нағз ҳастанд. гуфтанд ки дар кор нест одаме ки як бор 2 бор гуфтенша накард нафаҳмид дар кор нест ҳаволаша ба худо кунед. ин хел одамои танҳо худо масалан нишон метиҳад мо ҳеҷ кор карда наметонем гуфтанд. баъд ҳатто худашон гуфтанд ки масалан майлаш як видео гирифта видео кунед то ки масалан дига занҳо дига одамо масалан ҳамин одам кати рӯпарӯ нашавад то ки дигар одамоя низ ин ҳамхел фреб накунад ранги шумо барин
گفته خودشون منو دستگیری کردن، گفتن که مثلا ویدیو کنین، فهمونین امکانیتش، اگر که مثلا حتی خودشون گفتن که اینستاگرامش کوبین یا بین اینستاگرامش باشد، اگر اینستاگرامش مونین اینستاگرام دا نشون تین همین آدم کی تا که مردم بیند، تماشابینان بیند هم خیلی آدمای باور کنین من تا چی درجه مجبور شدم که همین ویدیو کنم تا که شما نیز تماشابینان گرامی ببینین. من حتما این مبل نشان میدم، خودتون با چشمتون میبینین که این ویدیو مثلا چی احوال داره. و تماشابینان گرامی با از شما خواهش میکنم که همین ویدیو تقسیم کنین، اینستاگرام داشته باشین اینستاگرامتون دمونین. من حتما در اینستاگرام اینستاگرامی همون آدم صورتش میمونم نشان میدم تا که شما نیز ببینین، اینستاگرامتون در پرتوین تا که دیگه آدم بینن که همین آدم کی هست، چه خیل انسان هست. این من گویم تونین اگر همین ویدیو تقسیم کنین تا که دیگرها چه خیلی که گفتم احتیاط شوند. الان خیلی تماشابینان گرامی و حاضر باشد من همین شکاف به شما نشان میدم که چی احوال ده هسته. و باز یک چیز دیگر گفتنی هستم که این شکاف دو ماه نه حتی مبین اکتبر بود که بعد من این شکاف استفاده بردم گویم، برای اون که من قریب 2 هفته 3 هفته انتظار بودم که اومده این مبل ساز میکنن و من به حضور بعد لباسای جابجا میکنم. میگم یک خیلی 2 ماه شد گویم من همین مبل استفاده بردگی هستم و این مبل چی احوال داره، چقدر که آدم مثلا نوش حلق باشه، چقدر آدم همین وای باشد گویم در 2 ماه مبلی که کچستوش نقص هسته خیلی بد نمیکنن. و کودکای من نیست، کودکای من حتی بازیچه هاشون نمیشکنن، خیلی کودکای خیلی نیستن که همه چیز شکسته پرتوین، اما بازیچه هاشون نیز خوب ناز بازی میکنن و این شکافای گویم تیمبالی من گویم شکسته وایرون کرده نمیتونن. اما بالای کودکام در همین شکاف چپا شد، بهد من دلم زیق شد، بهد عصبانی شدم. انا میخوام بیاین اکنون شکاف نشون تیم که در چی احوال هست این شکاف. انا همین هست تماشابینان گرامی کمودی ما زکس کردگی. یکم کمودیش این است که ما گفتیم 4 تا یشک باشد، اینجا ده 3 تا یشک است. چه خیلی که میبینین من گفتم خیلی مایلش هم 3 تا اساس نقض باشد شد، لیکن افسوس که نه. من این آخرانش من این چه خیلی که دیدستین کشودگی هسته، کشوده محکم کردنش بهد دشوار هسته. بازورم خیلی تیله داده محکمش میکنی و بازورم خیلی میکشویشه. من از این کشودگی هسته و چه خیلی که میبینین من این درونش ده من خیلی کندگی، من همون میخچه هاش گویم من خیلی نمیفهمم، همون میخچه هاش هم خیلی خطا زدگی من همی احوال کردگی با همه احوال کتیم خیلی آوردگی من نبینه، این همش کنده شده میرد. و چه خیلی که میبینین پوشیدنش به حد دشواره. من انا بعد محکم شد، انا می احوال کتی محکم میشد. و باز یک کمبودی دیگرش گویم، کمبودی کلونش گویم، چیزش کتی من راضی نشدم، چی کمبودیش کتی گویم من راضی نشدم. این انا همین دوا چیکوش من همین ویاش گویم، همین چیزایی که کشوده محکم میشه. مبلایی که ما پیش داشتیم فروختیم شه چیسته انا همین بدن. برای همین من خاطر من گفتم شونه که ای همینا نکنین. من انی آشخانه بردن نشان دادم شونم و وقتی که آوردن بینم که با همه خیلی چسباندگی هستن. اینا بهت بیزیب هستن، خیلی که میبینین الان وایرون شدگی هستن و از سببی که این شکاف بلندیش من نمیدونم 1 متر باشه 1 متر زیادتر باشد، 3 تا یشک دارد. این یشکای بینین چخیل من انا این برداشته نتونستم خیلی میبینی که نمیتوند برداشته و وقتی که میکشویی من چخیل که میبینی من کامera راست قپیدگیم یشک بینین کمتر خیلی پویان فرومدگی است، برای که این وزبینی کردسته این برداشته نتونسته، اینش بهت بد گویم کشودن و محکم کردنش بیزی. و باز یک چیز دیگرش بینین چه خیلی دیدین من اینجاش این احواله اینجاش سازه با اینجاش انا همین احواله.
ва ина бинед мана ин худаш 50 сантиметре ман гуфтам ки 50 сантиметр кине барои 50 сантиметри дига ман 100 сомон додам лекин ман ин ящикоша гӯян чанд сантиметр аст 30 сантиметр мана чӣ хеле ки мебинед ман ҳозир ман даруниша нишон диҳам мана вай пушташ қариб 10 сантиметр зиёд холи истодагӣ аст холи ҳаста 10 сантиметр холи истодагӣ ман фикр кардам ки мана ин 50 сантиметр мешад ящикаш низ 50 сантиметр мешад лекин ящикаш 30 сантиметр ай тамом мана вақте ки ин ящикоя мепӯшен ку тамошо бин инаша мепӯшен инаш кушода мешад инаша мепӯшен инаш кушода мешад мана ин дуюм полкаша ва ящикаша бинед чӣ хеле ки мебинед дарунаш пури мусор ҳар дафъае ки ман ин ящика мекушам гашта мепӯшамша манам хел мусор мерезад ай болош ман чанд бор ина палисоз кати тоза кара вай кара бо ман мегӯм эй худо ин ай куҷо вай мешад баъд фаҳмидам ки ин ман ҳамин зиҳош ман ин зиҳош ҳамҷош мерезад ҳамин мусораш гӯям мерезад ман ҳамин аҳвол аста диден ман ин ящик худ ба худ кушода шудак мана хел мепӯша бо ина пӯши агар гашта кушода мешад ана мехел ва ман ин сеюмаш гӯем мана мехел аҳвол сеюм мана ин дарунаш беҳад качестваш бад мана ин мобайнаша гӯем мана ин мобайнаша ина бинед якта тахтача унҷашта бо тахтача задаги аст якта ман хел пурра рост тахта як хела рост мондагӣ нест ки масалан ҳамин мустаҳкам истад дута тахтачае задаги аст тамом ки вай дубор агар сахт пӯши ящикоя вай тахтаҳо шикаста мееранд мана инаш бо вай тарафаш кушода намешад то охираша мана ин тарафша бинед мана ин хел кушода мешад чӣ хеле ки мебинед ин тарафаш кушода намешад мана инам ҳамин аҳвол мана инаш бо мана инҷаҳоша нишон дидем ҷош ҳамаш ку хел ваёш хестагӣ вақте ки буридагӣ ҳастанд ҳамин мебела буридагӣ ҳастанд ҳамаш хестагӣ бо гашта хел клика часпондагӣ ҳастанд янами хел ин охиронаша дурунаша нишон додам чӣ хеле ки мебинед кушодани охиронаш беҳад душвор аст ана мехел мана ин тараф нишон диҳам ҳозир ман фонарики телефона даргиронам бо фонарикаш кати хубтар мебинед ана мехел тамошобинони гиромӣ мана ман фонарикаша даргирондам чӣ хеле ки мебинед ду дона тахтача аст тамом ящикои вай тараф маълум ҳаст ва боз маълум ҳаст ки чӣ хел қафош 10 ман ҳатто сантиметр овардам сантиметр кардам 10 сантиметр зиёд холи истодагӣ холи ҳеч нест унҷуда лекин ман барои вай бо 100 сомон додам мана мехелам дидестен худатон ки чӣ аҳвол кати мана сохтагӣ ҳастанд ҳамаш мана инош ҳамаш каҷалаю буҷалаю ана мехел тамошобинони гиромӣ фикротона дар комментария нависен ман интизор ҳастам фикрои шумоя ки мумкин ки ман ноҳақ бошам гапи ноҳақ зада истода бошам мумкин дар назари шумо мумкин мебел качестваш нақс тобад хуб тобад чӣ хеле ки мебинед ҳатто болуҳош мана кушодагӣ ҳастай лекин бо ай наздик ай пеш бинед агар умуман дигар хел метобад ҳамин хел тамошобинони гиромӣ эҳтиёт бошед то ки ҳам хел устоҳода нағалтен то ки имина ҳамин устода гӯем бо нағалтен ҳамеша устоҳои хуб дағалтен ҳамеша чизе ки харидорӣ кунед хуб бошад солҳои сол хизмат кунад барои шумо нағз бошад хайр то дидори оянда тансиҳату хонаобод бошед.